kibiri tuwata kurugahwa namana gwa kwasoka kwa tomoroka gutera hasi no kwita rukundo muzeyi wagizire kunyereka ukanyendeza muhara wa ine sente zirya account ukamundaganisa mwiza kumutwara ne sente zona nkiza kumwakirira n'abantu banje mujana kwebyo chairman kuyabatarukota kundemo Hazana ruwa zarwa zakuzakuza Binchi ni bambuza ebibuzo okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burikire ubu turi kusima ruhanga aho icyonco cy'amagara agatwire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya musimanta nituba twinira abahereza ba mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya mukama hamwe nabo abari kuba batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo reba hindujire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona benire bantu kandi tekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mani ni expectations zina benyine konkana amawana ekeri yo kujya ngo ushwe ko musheja urukutina rahango natubantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte barabiremu kandi no bababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahina ze kiro aha TV West Honga oyu no mukuru nk'imbaga AGM za sako graduations emipira ne
Olyatiibwe sinakwakira makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi izuba n'ebiro 8 eby'okwamushanju 2025 eshaha n'ebiri ez'omwebazi nyine Sunday brand niko turi kuja kwisi amakuru aga bitureka tubanze twije n'ebyijambo. Emitwe y'amakuru nekwikibwaho. Rosefoam. At Rosefoam, we deliver in real time. Rosefoam. Hey, Rosefoam. I'm sending babies. Omugacencwire kireki ebyokujubisa bitarukukana n'omutindo ebiri kubarwamu biliyoni emwe n'omushobo byokibwa hari kasigirwa barracks omu Masaka. Tubashaba abo bakiremera mu nju bembi bajyemu. Irwaro eryanyanta bomo muri kabarore ryatunga ebyokukoresa ku rugumbanya Mbabazi. As a facility we have a traffic of 17 people including support staff. Mwejumbire omubikorwa birabaretera entasi ya President Museveni ahabwira ba Kampala. Then operation wealth creation. Let's take our operation wealth creation. Now recently PDM. Emitwe y'amakuru yabanekwikibwaho. Rosefoam. At Rosefoam, we deliver in real time. Rosefoam. Hey, Rosefoam. I'm sending babies. Mbabazi Charity na Sunday brand agana makuru Agacencwire ombwijire. Ahamada Washachi ori omushwetero wa President abo rembo rwa Masaka nwajomerire abajuba barukosa ku bisente za government erukubaha ngo babase kwetungura ebyabugambiro bwabirari ha mukorogo kosi obutimba aho barirwa mu billion emwe na million rukaga okorirwa harikasigirwa aho mu division ya Nyendo ho mu rembo rwa Masaka. Gilbert Muhanguzi aine birukira. RCC wa Masaka okujumira abajubo kukozesa sente kwebeza government eruko bahakurwana sobworo no bwabirari ha mukorogo kose obutimba obarirwemo biliyoni emwe na million rukaga ogukorirwa harikasigirwa omu division ya Nyendo omu rembo rwa Masaka. Naye gwe bonofuna PDM olwaliro n'omuteeka mu katimbako n'otenyanja kitegeeza oba sente kuba erivaamu sente okuyamba n'oli anaddako n'olwekyo mbakubiriza bannayuganda bannange tulabe ntukozesa ebivuba ebirungi n'okuuma ennyanja zaffe ku lwaffe abaliwo ne ku lw'abaana abali tuddira mbiri. Major Frank Kanzira oli omuhwezi wa komanda wa Fish Protection Unity kandi birajwekire mukama we Lieutenant Colonel Mastukahirwa nagira ngo nubuhako bahoki ebikwate ebi nebitekwa kugumaho. Haruho ebintu ebimukureba aha ebitwiroho emyaka mingi ntugeza okwengeginga aba ministry of fisheries kureba twatunga solution emwe ero kukora ha bintu ebyo ebitwose ntukwata habe nk'obugari nk'emotoka kureba ngo batuhereza ekyo kukora. Lieutenant Hatimu Mbazida obirari sector commander w'echangi cha Masaka Mpango nagira ngo abashohi abanjire ku rugo mu nshohambi baferirwe sente zabo eziri kurenga biliyoni emwe na miliyoni rukaga. Epichezo ze mulabe ezimu abantu balina zibyogerako ogikwata kati tufuse stranded nazo nti wo mugamba lete empapula nga police emazo mukiriyalinga wesanga nti talina mpapula zogera ku kintu nezimu tuzetu zikwatanga bazitirako abantu olw'ensonga nti tuyita mu mateeka ne tusaba empapula ezibikwatako. This financial year buno obwo musango tuyingidde tugenze ku mitwalo mukaaga n'ekitundu ekitegeeza FPU omulimu gwayo era eyo message omukulu yakikiridde kano masi babeera eri alina okulaga dazi FPU eyina kyeyambye oba teyina. Major Kanzira nagira ngo bamazire kumanyisa Ministry y'Obuhinzi n'Obulisa okureba ekyo bakubasa kukora. Abakiremera mu nju bembi bajyemu hati baguma mu nju bembi mbakozesa katimba ka monoferament mbakozesa za kokota mbakozesa ki n'ebintu bindi bitakugizwa byona bitari ha mutindo mbaza kuferwa esente maje kumuza mbaferwe sente zabo nke twarebe twayotirizo bahampaha. Amakuraga gasha kwa Gilbert Muhanguzi omuri Masaka City.
Webare Gilbert. President Yoweri Museveni ashabira abatura omuri wa Kiso na Kampala na Mnonge Mnyeto okurekeraho kutwarwa omu bintu ebitari kubagasira. President ashabira eminyeto egi okwejumbira omukora za project ezirabareetera entaasya kandi kyagizire ngu nigwo omuhanda gwonka ogurabayambe okwebingaho obworo. President Museveni okuhabura eminyeto okwehara okutwarwa mu bitari kubagasha nobwabe ari omu district ya Wakiso omuhurire y'okurwanisa obworo omu banyayuganda hamwe n'okushijima enkora ya program ya PDM. President azira gavumenti ye egerezeho okuhereza abanyayuganda entandikwa kurabira omu program zitari zimwe na zimwe kandi abari kuzikuratira baganyirwemu. Ngogyeko enguudo. We have always for entandikwa for wealth creation. Tubadde tuteekawo ssente eziyambako mu ntandikwa okusobola okugaggawaza abantu baffe. At the sub-county. Ku level y'eggombolola. Then NADS. Ne tuteekawo NADS. Then Operation Wealth Creation. Ne tuteekawo Operation Wealth Creation. Now recently PDM. Kakati ate mu bbanga eritali lyewala ne tubaleetera PDM. But the problem is that you don't follow up these programs. Naye eky'omukisa omubi programs zino temuzigoberera. Those who follow them up ate abo abazigoberera do well. Bakola bulungi. So therefore, n'olwekyo because darkness is coming, olw'okuba nti obudde butandise okukunira, what is that we want you to get out of poverty. Twagala muve mu bwavu. President Museveni nagira ngo obu nibwo bwire buri munyayuganda omuri eminyeto okukozesa obusinge oburuho obwetanakiraho ebintu ebirabareetera entaasya mu maka gaabo. That you can sell to other people. Baako kyokola ekisobola okuyamba okuguza abalala obeeko kyofuna. Those workers in the factories abo abakola mu makolero buy things. Bagula ebintu. Buy meat. Bagula ennyama. Buy milk. Bagula amata. Buy things of the shop. Bagula ebintu ebitundibwa mu maduuka. Food. Bagula emmere. So you can either work in the factory n'olwekyo osobola okukola mu makolero or supply the factories oba obe ng'olina by'otunza amakolero ago or supply other Ugandans oba obe ng'olina by'oguza bannayuganda abalala. President nagira ngu gavumenti egerezeho kurwanisa ekizibu cy'ibura ry'emirimo ekiri kuteganisa na munonga eminyeto okurabiraho mu kutandikaho amakolero. But the third word you should never forget naye ekigambo ekyokusatu kye muba temwerabira is obugagga. Is wealth. Ekyo eky'obugagga bubwo ng'omuntu. Yours as an individual, gwe ng'omuntu, as a family, nga famire yo, or a company. Oba ne kampuni yo. It is yours. Bibyo gwe. Akyenshansharambye mu makolero hadzire ngu eki nakyo kiiniire omubazi. Now there are still some issues of the good pay. Waliwo ensonga ezikyaliwo ez'okusasulwa okulungi in those factories. Mu factories ezo bashabira President Museveni okubonjera sente za saako zaabo niko kumaraganisa kumwonjera obushagiki omukalura karwije. Museveni oye! Gashakwa Abdukarim Sengendo. Webade Abdukalim Masengendo. Nyanta Boma Health Center ya Kashotom District ya Kabarore herizoba yatunga ebyokukolesa bitarumwe na mweho kurgo mu mpabwezi kutungura ebyobuhereza ebyokukolesa ebi byaba biruza ama kits ebyoma ebya oxygen hamwe n'ebintu bintu. Nyanta Boma Health Center ya Kashatu okutunga ebyo kukozesa nikija kubwanyuma y'abantu baburiju na nabebembezi kurugayo baketera enduro bagumize ngwembera hirwa reri ebirerimbi ahabwo kuburwe ebintu ebyo kukolesa babanu basyobuhereza abantu. People are coming, people are many, and we are able to serve them. As a facility, we have a staffing of 17 people, including support staff. So we are not incapacitated to support them. Those some challenges here and there are there, but we are able to serve our people. Buri kwezi irwa regional results abakazi 50 konka ekiro kukiza yukutangaza no kushanga ngo omukwezi abakazi bari kwingana 250 nubo bari kuba bace bizenda hirwa red Godfrey Musu. So
ntabwo hambere zo kugenda mu irwaro rikuru kukiha mbona kanyenda kusima ruhanga habukurora ebikwatwe byiza mu irwaro ryetu leno nkabebembezi andikire kutebekana sabezi ahabwa inshomensi ya new curriculum okugira ngo baza kuzomusiniya babe bahereze kumanya okubiro kutwazibwa twegesaba so ntwenda tuba connecting bana baza kujoininga secondary bagende bino idea achieve cha practicals on the side of the new curriculum. It also helps them and also enshome ya new curriculum abeje no bashome kinte cyo bari kurebaho nangwa bakakwataho kandi ibi tubishangira hari St Thomas Primary School. In the hands we have the metacarpals and the carpals. In the feet we have the metatarsals and the tarsals. Food moves through the gullet walls by peristalsis and it enters into the stomach by cardiac opening. Stomach walls produce gastric juice that has renin and pepsin enzymes to speed up the digestion. Abazide nubagira ngo enshomeji neza kwera abana babo okwija kwanga hwemeromo. En program yibatandikiro. Eriem ha program eramaraho ikizibucembere abwe so umwana akakubamanya kubumba ebibumbe ebinarora nana tsingwide na Philip Murangira agarukurataho nagakushikibwaho Move nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe agarukurataho okuburwa irwariro omugombora ya Rusozi cicumbagize by'amagara omucicweke cyo muri Cenjejo naho kutwarayo kuruga woyitu kikayirwaro gena na magaruka mutwarugumne mutsinda abaruciga bazibiremini